айтып өтті, тайлар мынакей. Азыр қой беріледі, андайлар жаш балдарды барын алғыласын бұл жаққа. Қайны кет жүргесін, алғыла. 2 круг болады мынакей. Өзіміздер көргендей жақсы ойын тамаша болады. Ермеке, Манас, ошол түс бағытты андайлар жоғын жігіттер тұрып атады, алжаңыздар бұл жаққа. Бісмиллахи-рахмани-рахим. Құдай жерін алдан сақтан. Момин. Екі айғасы азамат. Тайлардың ылнамдан көреміздір. Автауынан ылнамдан бір қарағалап қойын қапырай. Бісмилlah, бісмилlah. Мына бұл бірінші айлампадан маман айзен қайырлы орса болды. Жат жасына қай чауыз ұлан өрет. Арқа тартыстағы командада Бейбарс, бияққа келіп қойды, жолданбайлық, Бейбарс. Сені бияқта команда күтші атады, азыр арқан тартыс башталып атады. Ертеге келіп қойшы. Қанжол. Оны қарағайлардан біраз өйдірілі өтір олай ба? Gelip kalsın öyle. Taylardı bayqağınızlar, 15 tay Obula Türk'ün Bardık tarafından 15 tay kaptaldı. Hani ben Karabata şaharının kulüplerine geldi. Çaldavar'dan geldi, Çuy Obulat'tan kulüpten geldi Taylar. Mutlu Taylar. Ama ne kulüp bayka? Hırmatlı görüşler. Usulele günü Çolpanata şaharında Kırgız Respublikası'nın Ayıl Çara Ministerliği'nin kurmak için çoğun el aralık at çalışma tutardı paralelina. Bu da kalazda at çalıştı YouTube kanalından Bayge Murat, bir tane marak çalıştı, bütün hepimizin taraftarı. Hayır hareketler, Tayland'ın arasından, Tayland'ın karşılık yaptı, atın tartışının içine doğru. Eke çıkbağına, Alıştan kayasın. Hareketler, bir iki ayın atlasına çılatıp. Açma. Hurmatlı Zamin sporta geçtiğinde. Zamin uyuşturucu, atın tartışını Kaça, yukom, kaçça? Bitir, çuğurlatmayı. Biraz daha unutmuşsanızlar abi. Geçecek 5 minut. Bayka kaçıp dururuz Bayka. Barcelona dostluk Bayka'nın sözünü okular. Arkadaşlar bir yardımcı çoğu, faydalı çoğu kırı. Altında 15 kilometre geçerken, 12 kilometre geçerken, Azamat, buna 15 kilometre kadar. Biraz Taylan yakşı, devlet yerine başlatay, torçaya ağırlatay, kanıtlar kara koyuklar. Bana o sırada altın. İsmimde Batak'ın jetkin elinde. Altın kilometre gibi. Aydındır. Türkiye'de Holkat'tan geliyor. Benim doğumda kaç olsa zor bulurlar. Bir yaktan ayrı. Kaleye çıkmaya kalıyoruz biz. Arkan sağa yapma, arkanızda yarım durup, bir kilometre kaldı. Arkan tartışta tokada tursana, zanike, Tayland'ı böyle alalım. Arkan tartış körülünce tay çalıştırıyor diye bakalım işte. Zanike, arkan tartışta biraz tokada duralım. At çavuş vardık yerde, at çavuş başladığında gerçekten bana iğneğen tokada. Hatta kal, uzun değil tokada deniz yaptığında. Kanıtlar, erkekler kanattık. Oturuştan nereye gelin kocaman. Oturuştan bakalım. Hazır buna baş bayge, elinin son için. 8 tay at karşı atattı, elinin son baş bayge. Bayka, atınız birinci gil atat. Tayınız birinci gil atat. Var mı diyeyim? Birinci gelse saltarasa. Tay çavuştun baş baygeci, elinin son.
Экинчи орунга 20 миң сом, үчүнчү орунга 10 миң сом, төртүнчү орунга 5 миң сом жана 5-чи байгели орунга 3 миң сом туугандар. Азыр 50 миң сомду талашып тартыш үчүн мынакей 3 тай башма-баш беттешип, туягынан көтөрүлгөн топурактар 6 метрге ыргып, үстүндөгү азамат чабандестер бай баракелде мына карап көрүңүздөр туугандар. Алдында армияттыга мана чабып атат. Элди чыкпагыла, камыстар урмаке. Балдарды чыгарбагыла. Чекеге катышсыздар, чекеге. Айдаңдар. Байке качыңыз, байке. Ой, байке тартып атасыз. Алдан качта коюңузчу, байке. Ой, байке. Качыңызчы ой. Биринчи орунда биринчи келди. Таныстар айтып койгула. Качкыла. Келip мага каттала бериңиздер. Азыр ортодон кыскы майда уюштурабыз, келиңиздер. Азыр эми бир эки пар катталды. 5-чи орундагы Хамисай деген тайды алып келгиле. Айтбатов районунун Чолпонбай өңгүлүгү Тайталиев Талантбек. Болот байке тапшырат, 5-чи орунду элеген тайдын ээси мынакей келатат. Тапшырып коюңуздар. Хамисай деген өңгүлүк. Айтбатов район өңгүлүгү. Çorum'da elegen, Konezim degen gülüktay, İsrail'e Çıngız, Bakata rayın gülügü. 4-cü orunda elegen, Taydın eğiti, İsrail Çıngız barakata, beka. 3-cü orunda elegen, Taytoru, Bakayatan gülügü, Aşırbekov, Jarasbek. 3-cü orunda Jarasbek'tiki. Rakat bayga tapşırat. 3-cü orun. Ekinci orunda elegen Aktaman Şakir Ake'nin gülügü Aytbatov rayonu tapşırat. Şakir Ake üstten 4-cü orunda alagan elegen gülügünü bayga tapşırı. Kemel bayga tapşırat. Ekinci orunda elegen gülük Şakir Ake'nin gülügü gelgile. Ha barakada mına gülükten koşa gelatan. Tözü görüngen sayapken Düşenbeyim Şakir Ake'nin Aktaman degen gülügü ekinci orun. Ha barakada mına Aktaman'ı baykadım ha. Hakkıla karab. Ekinci orun elegen gülük. Düşenbeyim Şakir Ake'ni görü olursa mına Batırdı Hamstanlık canına gelsen bir kişi. Alemi бүгүнкү Төрөкул Жанузак Баталовдун жаркын менен танылган чоң турнирдин тай чабыштын жеңүүчүсү 14-чү номер менен чабылган кара кыз Шерикбаев Таалайбектики Бошкоятанын балдары тапшырат. Мынакей чемпион тайга кол чаап коюңуздар. Жаңыбыздын Аргымак федерациянын жамааты менден белеги деп кабарыңыздар. Бошкоятанын балдары. Фаркат кайдасыңар? Элүү миң сом акча. Бошкоятанын балдары тапшырыш керек үчүн кечиге атат. Алтымек сен тапшырып кой. Мына Бошкоятанын балдары баш байгени тапшырат. Бул дагы урматтуу туугандардын бирине-бири болгон улуу кадыры. Жакшы, эми туугандар, Кунандан баштайлы, макул этесиздер. Кунан чабыштын бүгүнкү Кунан кызыктуу чабыш болду. Мыкты кунандар келиптир.